Donc nitafuta kusema watoto yote ya Kivu, bado biko Bukavu, no Kivu, Ituri, fasi yote, nitafuta kuambia kama na mimi niko ndugu yenu, na mimi niko na shida yenyewe na nyinyi mko nayo. Leo niko Kinshasa, niko depute wenu, lakini na mimi nilipoteza vitu yote, balibeba vyote, mais je ne voulais pas parler de ça. Tu as iko ile juu ya maana ni yenyewe nilitesa, ni ile yenyewe tulipoteza ndugu yetu, barafiki, ba voisins, bado tunajua vraiment on est dépassé, on est vraiment dépassé, na hakuna mwenye anaweza penda vita maisha jushe tuliona vita. Na kwa ile shida tulipata, nikaona wa ndugu yangu wa mingi wananiita, walikuwa Kinshasa, walikuwa Butembo, Beni, fasi yote, shida, wana ya kukula, wana ya nguo ya kuvala, walikimbia. Na mimi vile vile, sawa vile depute wenu, nikaona kama basi, bisi wanasema kama Mswahili, kia mtu, kia msove. Si à ce niveau là, jo nikaujisha, nikasumbulia na mama bibi yangu, nikaujisha nyumba moja hapa Kinshasa, na ile franga sikuikula. Ilikuwa franga nilisema ikuwe mingi kwa kidogo, me ndachangia na ndugu yangu yuko Kinshasa, nikakamata $100,000. Nikapanda hapa Kinshasa, tukachangia, kukabakia $200,000, nikaenda nayo Beni Butembo, nikauza mangombe, nikauza chakula, basi tukachangia na watu walikuwa kule. Lakini ile ilikuwa tukusema basi anatandake gouvernement irepondre ma urgence zenye ziko na ikamate responsabilité yake. Nilisema ile kwanza itusulaje. Mais sasa nilitoka Beni, gouverneur wetu bila msalimia, courage kwake, gouverneur Evariste Somo, mon general, alipatia cahier de charge. Ile cahier de charge mulikuwa shida zote zenye tuko nazo, hata deplacer mwenye yuko Bujumbura, mwa ile cahier de charge ya gouverneur wa Beni, shida zote ziko ndani. Yuko Lubumbashi, yuko Kinshasa, shida zote ziko ndani. Nilikuya na ile cahier de charge, nilipresenter kwa Assemblée nationale, na nikaipeleka vile vile kwa Madame Soumino Judith, Premier ministre, juu angalie comment ba appliquer ile bitu yote. Mwa ile mko mapiste za solution. Kama leo gouvernement inakamata ile cahier de charge, inafanya ile bitu iko ndani, en tout cas tutapata solution mingi sana kushida tuko nazo chez ba déplacés. Mais hatutabakia mwa ile rythme, parce que mkuu apendi ile. Ndio maana mnaona mkubwa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mwenye kila siku mie député Patrick Muyona waambia muendelee na kumsoutenir na tuko nyuma yake. Ni kusema kama yeye kitu ya kwanza kwake wanaita priorite ya kwanza, kitu ya maana kwake saa hii yeye kuna kumbania ni kusema amani rudie. Iko na lazima tutoke kule Bujumbura, tutoke Kinshasa, tutoke kama kwa